mbifurije kugira gatandatu mwiza cyane. Hanyuma reka duhere kuri Al Ahly yamaze kujya ku mukino wa nyuma Champions League, rero ikayakuyemo ikipe ya Wydad Casablanca muri Maroc itsinze ibitego 5-1 imikino ibiri yombi. Nimugoroba rero ikipe ya Al Ahly kuri wa gatanu nimugoroba rwose yitwaye neza cyane, itsinda ikipe rero ya WAC ibitego 3-1. Marwan Mohsen, Hussein Al Shahat ndetse na Yasin Ibrahim akari batsindiye ikipe ya Al Ahly, rero igitego rukumbi cyakuye mu isoni ikipe ya Wydad Casablanca eka rero cyatsinzwe n'umusore Mutalaji. Al Ahly ikaba igiye gukina finale ya 13 muri kariyeri yayo, ikaba kandi finali ya gatatu muri sezo enye ziheruka. Piso Musimane rero akageze ku mukino wa nyuma, nawe akaba agiye gukina finali ya kabiri ya Champions League ya Afrika. Hanyuma ikipe ya Al Ahly yakorageje imbaraga kabisa, match ya 17 mu rugo idatsindwa. Reka rero twekeze ku binyamakuru byacu duhera muri La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikavuga ati yatetsinze negative, barimo baribaza akaba rero umusore Achraf Hakimi akaranduye coronavirus mbere ya match ya Borussia Mönchengladbach. Nyuma y'iminsi 3 bakamutestinze rero basanga none yayikirutse kabisa, akaba rero bibaza bati se arakina match y'uyu munsi, ariko kurana ikipe Inter de Milan bikaba bishobora kuza kurangira rero akinye match y'uyu munsi cyangwa se akazakina match ya Champions League ikurikiraho. Affaire à suivre. Quotidiano Sportivo ikagaruka kuri match y'uyu munsi rero. Inter de Milan igomba gukina n'ikipe ya Genoa saa 12 z'i Kigali kuri wa gatandatu, ariko ikinyamakuru kinibaza rero kivuga kiti se muraza kubona intsinzi nyuma y'uko mumaze match 3 mudatsinda. Ikinyamakuru kandi cyanagarutse kuri match ya saa 9 ikipe ya Atalanta igomba gukina n'ikipe ya Sampdoria jeune kabisa y'umutoza Claudio Ranieri. Nimwe mu match nziza cyane iri saa 9 rero ku kibuga kipe ya Atalanta. Corriere dello Sport yo ikabigaruka bigabaza kuri Paul Dybala kubijyanye no kongera amasezerano ye nyuma y'uko rero amakampani ya betting akomeza kumutereka mu bakinyi bazigomba kuzakora transfer muri kwezi kwa mbere cyangwa se muri sama itaha. Akaba rero ikipe ya Juve yo tayari miraganira nawe rero kureba ko yamwongerera umushahara, ariko nta kintu kizima cyavamo kuva muri sama baganira kugeza ubu, ariko Juve rero ngifuza kumuha miliyoni 10 ikongeraho n'amabonus ku mwaka rero nka salary na feri yo gukurikirana cyane. Tutto Sport honyo ikaba yaganira rero na Miralem Pjanic, akaba rero uyu musore wazo ukina ikipe ya Juve rero muri Barcelona, kandi bazakina icyumweru gitaha muri Champions League. Bakaba baganira nawe rero bamaza kwitandukaniro rya Cristiano Ronaldo ndetse na Messi ko babanye muri vestiaire. Akaba rero yavuze ati Cristiano akunda itsinzi mu gihe Messi ari jeni, ni umunyabwenge n'umuhanga cyane uteye ubwoba. Twekeje mu gihugu cya Espagne, nta kindi kikubavuga ni El Clasico. Ikinyamakuru Mundo Deportivo rero ku makipe abiri yombi kabisa kugapfukamunwa. Ikinyamakuru kivuga ati rero ni Clasico ariko iri aho ngaho iciriritse nyuma y'uko nta bafana bahari. Ni na Clasico ya mbere igiye gukinwa nta bafana bahari ku kibuga cya Camp Nou kubera ikibazo cya coronavirus COVID-19. Ikinyamakuru kitubwira yuko rero kwandika ikipe ya Barcelona bagaruye Jordi Alba, mu gihe kwandika ikipe ya Real Madrid bagaruye Sergio Ramos. Ikinyamakuru Sport kiravuga ati ni Clasico ariko iciriritse aho kabisa y'igihirahiro gusa y'igihuha. Akaba rero ari Clasico ya mbere igiye kuba kuri Camp Nou nta mufano uhari rero kubera ikibazo cya coronavirus. Ikinyamakuru kitubwira ati rero uri witsinde mu byukuri araba yiyongereye morale. Ikinyamakuru AS kikaba kivuga kiti rero ni umusozi wo kurira. Akaba rero Zinedine Zidane arasabwa kujya gutsindira kuri Camp Nou kugira ngo agaruke muri morale. Akaba rero nta bafana bahari kuri Camp Nou rwose, arashaka kureba uko yakitwara neza cyane. Ikinyamakuru kivuga kiti rero iyi match iramutse yitsinze yamugarura kuri morale, yamugarura ku ikarita. Ikinyamakuru Marca kikaba kivuga kiti rwose ni presi ikomeye cyane rero kugira ngo bagaruke mu bihe byabo byiza. Akaba rero iyi Clasico Madrid igomba kuyikoresha kugira ngo yikureho intsinzwe ebyiri ziheruka, mu gihe Barcelona kugira ngo projet yabo ikomere cyane rwose babone ko ishikamye kandi ifite imbaraga. Ronald Koeman arasabwa gutsinda Zinedine Zidane. Akaba match rero ibere muri stade vide. Tuvanga twekeza mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba rero The Sun kabisa yahaye icyubahiro Patrick Bamford, akaba umusore w'ikipe ya Leeds rero wazamukiye mu ikipe ya Chelsea, akashwanyaguje Aston Villa yagize hatari muzamu rwose waruka gutsindwa igitego kuri match ya Liverpool. Uyu muzamu wa Aston Villa rero bamumereye nabi cyane kabisa. Emiliano Martinez rero umusore Bamford yamuteretsemo hat-trick kabisa hatari. Akaba rero ikipe ya Leeds yatsinze ibitego 3-0. Ari nako rero tuva kuri iyo game yabaye journée ya gatandatu irakomeza nk'uko ikinyamakuru DMR kibitwereka ngaha. Man City irakina n'ikipe ya West Ham saa 7 n'igice, match ibwerekanwe na BT Sport. Ari nako Anthony Taylor ari usifuriye iyo match, mu gihe Man United iri bukine n'ikipe ya Chelsea saa 12 n'igice. Ni Sky Sport iri bwerekana iyo match, anako Martin Atkinson ari usifura iyi match, mu gihe Antwerp saa 10 ikipe ya Fulham irakina n'ikipe ya Crystal Palace. Craven Cottage kabisa match iri bwerekanwe na BT byandi bya pay per view ni hatari. Graham Scott akaba rero ari urize gusifura iyi match, mu gihe Liverpool nayo iri bwerekanwe kuri Sky
pay per view kabisa, byari byo kugurisha match nawe wishyura amadolari hafi 15 kugira ngo ubashe kuyireba. Liverpool ndetse n'ikipe ya Sheffield rero akaba iri buze gusifurwa na Michael Dean mu gihe indi mikino yose izazamuka ku munsi w'ejo, kurinda aho tugera ku ikipe ya Arsenal izakina n'ikipe ya Leicester City rero ejo akaba ari kuri Emirates, nayo izerekanwa na Sky pay per view kabisa. Craig Pawson akaba rero ari uzasifura iyi match hagati y'izi mpande zombi. Ikindi kiri burangiye ijuru ya gatandatu nuko Virgil rero nyuma yuko avunitse yaramaze match 94 zikurikiranye kina muri shampiyona y'Abongereza, akaba rero ijuru ya gatandatu ataribuze kuzigaragaraho kubera ko yagize ikibazo cy'imvune gishobora kuba kintume amara sezo yose hanze. By the way, ari nako mbibutsa ko rero Burnley cyane ikipe ya Tottenham Hotspur kuwa mbere saa 3 z'ijoro, akaba Michael Oliver ari uzasifura match kuri Turf Moor. Izani match rero iri shoka besa. Dukomeza nane makuru rero tukiri muri DML, ikabitugira yuko Man City yagize urugendo rubi cyane erekeza London ku munsi w'ejo rero bageze mu kirere indege yabisa nk'igira ikibazo cy'amaferi, hanyuma bibaye ngombwa rero ko bayateresa ku kindi kibuga habura miles 33 ngo bagere ku kibuga cyangwa se kuri hoteli bagomba gucumbikaho bitegura iyi match ya West Ham bafite uyu kuri wa gatandatu. Aka rero numva muri kilometero 52 rero byabafashe bisi bahita bagenda bagerayo, ariko no urugendo rwagenze nabi cyane ku ikipe ya Manchester City. DML kandi katubwira ko Jose Mourinho akaba rero avuga ko buri muntu wese akunda Wayne Mason mu ikipe ya Tottenham Hotspur, kandi bafite icyizere yuko yakongera amasezerano y'igihe kirekire cyane nyuma y'uko uyu musore rero afite contract kugera mu mwaka 2023. DML ikagarutse ku magambo ya So Good kabisa, akaba rero ari agent wa Ozil waganiraga na ESPN rero yavuze ati kabisa, akaba rero uyu mugabo yashinjije Mikel Arteta kutavugisha ukuri, akavuze ati rero ntiwigeze unanirwa gutoza Ozil, ntiwigeze uferingana nawe ngo yarakunanije cyangwa ibindi byari byo byose, ahubwo wowe waferinze kutavugisha ukuri. Kuki utabwiye abafana b'ikipe Arsenal ukuri bamerita kubwirwa? Akamwatatse mu buryo bukomeye cyane. DML kagarutse kuri Carlo Ancelotti, akarere yavuze ati nta pressure umuzamu wacu afite, amakora imyitozo ameze neza cyane nyuma yuko rero agiranya ka crochage agatera takere mbi akavuna Virgil van Dijk, akaba rero abantu benshi baramukrititse cyane, akaba ariko yavuze ati umuzamu wacu ameze neza cyane, afite mentality aryoshye cyane. Mu gihe kandi kurandika ikipe ya Everton rero bashobora kuba bafite inkuru nziza cyane yuko James Rodriguez byavuga ko adashobora gukina iyi match na Southampton, ariko ku munsi w'ejo akaba azayikina. Cyamakuru DML kikaba cyagarutse kandi ku magambo ya David Moyes rero yababajwe nuko government y'Abongereza ariko yabafana bamwe bararebera mu masare mu Bwongereza i London nko match ya Man City na West Ham birabirebwa n'abafana benshi rwose, mu maresitora, mu bubari, mu masare ya cinema barimo barareba. Akavuga ati kuki muduha ibisobanuro, kuki mwereke mwere abafana bakajya hariya, kuki batazana muri stade muduha ibisobanuro kabisa. Akaba rero Moyes atabyumva. Icyo makuru desane kandi cyagarutse kuri Pierre-Emerick Aubameyang rero kuri critique afite muri iyi minsi nyuma yo kongera amasezerano. Akaba rero uyu mugabo ibitego bitaboneka abafana b'ikipe Arsenal bamubaza ati kuki udatsinda ibitego bimeze bite, nabyo ikinyamakuru The Sun kiri kwibaza. DML reka bariyo dusorezamo rero ikinyamakuru kikaba cyagarutse kitubwira yuko Jurgen Klopp kabisa avuga ati ndi proud cyane ya Marcus Rashford ibyo yakoreye rero abana abatabara baha ibyo kurya, mu gihe iki kinyamakuru kivuga kiti ibi ni ibyangira rureshwa. Ni gute umuntu wa Liverpool yigeze avuga neza cyane umuntu wa Man United ati ibingibi ni nubwo yobyobura ari gusa. Les amis, weekend nziza cyane.